abantu benshi cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga bakomezaga kwibaza ngo niba koko uwitwa Rocky Kimomo yamaze kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko tayari uwitwa Rocky Kimomo ubarabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo n'ikimenyimenyi uramubona hamwe n'umujejeta faranga ubamwita Abdul Hagenimana, ari nawe wafashije Rocky kugira ngo abashe kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu ahari marabarizwa mu mugurwa mukuru wa Las Vegas. Iyo nzu mubona inyuma rero niyo bita Trump Tower. Uramutse ukoze na zoom wahita unabibona byanditseho kuri Trump Tower niho bifotoreje kano gafoto Rocky hamwe n'umujejeta faranga Abdul Hagenimana. Babantu rero bajyaga bavuga ngo Rocky ni insongi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta mikino ibayo papa. Umurimo w'amaboko urawubona amabava kaza boro, ntabyo gusobanura kazi ndokwa. Abantu benshi cyane kuri izi mbuga nkoranyambaga bakomezaga kwibaza ngo niba koko uwitwa Rocky Kimomo yamaze kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko tayari uwitwa Rocky Kimomo ubarabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngira ngo n'ikimenyimenyi uramubona hamwe n'umujejeta faranga ubamwita Abdul Hagenimana, ari nawe wafashije Rocky kugira ngo abashe kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu ahari marabarizwa mu mugurwa mukuru wa Las Vegas. Iyo nzu mubona inyuma rero niyo bita Trump Tower. Uramutse ukoze na zoom wahita unabibona byanditseho kuri Trump Tower niho bifotoreje kano gafoto Rocky hamwe n'umujejeta faranga Abdul Hagenimana. Babantu rero bajyaga bavuga ngo Rocky ni insongi, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta mikino ibayo papa. Umurimo w'amaboko urawubona amabava kaza boro, ntabyo gusobanura kazi ndokwa.